ngakho ke lokho ukuthi mhlawumbe thina nawe bese ngaba so noma nawe angimboni babe lokhona bese ngabuthana nkosiyami sibone isiphuko bese wakho umuntu into wani lo umfana simo simekabi katulaletiwe netikwete tinyengamile left and right angakuthi ngenjani uyesibona ngihamba kabi kepha nje sengilokucela ukuthi ngicashe kabusha uyamata umuntu lo wamona lemsebenzini ofuna ucela kuyo ayikho Tele 4010 hotela Rob supermarket. Upheke amabhontshisi ayavuthwa wonke umbila ngiyacela mina kuba abantu bathatha ijuice ijuice yabantu bo wena ugcina nini Robert kunjani madoda ngibona ini mina ngidakukhulumela sami okay so angihambe ngizokuyiphendula ngibona Iyobanjwa Nguleshone nayo. Manje nini kwenta John? Ngifuna nda motweni yami. Simele wena. Ngifuna ini? Ngisite ngani? Sitela kuwa sosithe sikwendekene ke Amanda. Umendeni. Umendeni lo. Lo wakhala nje ngibona usu right. Wendeni yena ngobutela uthi wendeni. Awusungitshela ukuthi utshela usuyini wena efana. Ngitshela ukuthi ngini. Utshela ukuthi utshela uyini, utshela usungcono Amanda. Wena utshela mina ngangikhombe mina ngesandla. Utshela ungcono unemali. Ngikuthi uyuza nomphakathi umngane wami. Utshela ungcono. Hayi wena ayikho leni for leyo. Awusingcono phela wena la. Ngaloku sonomuntu abawushada nyaka utshela usu right. Hayi bo. Hamba uyuza abantu just because unemali. Yizo mpela. Wahlala lana ndoda. Awade. Umuskeja mu. Yo. Ngiyabona. Ngotula. Oh, kuthana ngabona le kwesempende. She's for us. Tenda holy. Excel le. I think funny pool man say I think kawlele blind man say. Nakuthatha ikawuza la. Manje yabona ngikawulekile anginamali. Anginasikhombhe ngiblenze manje uthini ngikusiyabhema wena uphilo vele ngikuthatha ipool tonke stress kuyaphela la yabo so mina ngikwenta secret lento that's why ngaphuma ngisho nasesikolweni batali bami bese bangasakhona ukungibhadalela kahle ngenxa yabona lo uyekelene esikole lalela thatha ipool lo yabona uthatha ipool dativa wena manje wena kusela lalela man tonze ukutshela ukuthi come on sure yo yizo boys uthini mnolo uthini no hamba stuff no problem how fair no problem shina smasha ngathani Ay, bhema ngake ke. Manini eskeje. Embebhema ngeke side wena. Akungiside ini ngibhema. Ngathathathela nomnefo lona. Yeah. Ngizobona. Sihlala. Awusihlala. Stuff is marshal less. Yeah. Uyabona ke wena. Egcwala ke ngawo nje. Oh niking. So azosijika ngala phela ngifuna sithole ithuluzi lokufasa le rest. Okay. Ngilekise I think awuleke plan. Lethi noma uthuvomine wona ukuthi vele ibhemile. Yeah, so. Iyobanjwa Nguleshone nayo. Sekuphinze kunjalo ngemchibelo mhla ka2 kuNovember libandla la Iyobanjwa Nguleshone nayo litawube liganekise Embeka kumaliyaduma lapho khona sitawufuna
balingisi bantu lesingathi pheceleti ku-actor labatawu-actor khona la ka-Channel S. Wena lona sifiso sokuthi nawe mhlawumbe ungaba ngilomunye wama-actors uze ungaphuthelwa, thintana nanayo inombolo 76197180. Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Angiva mina lento ngitshela Ngitshela ukuthi lalela la. Lalela. Ngikhombile ke mina. Angikwati ukuthi Ngikhombile ungibani. angikwadi kuqala ngokubona nje. Yebo. Bengiqala ukubona kade. Just get in life. Angeke ngikwente lokho just because wena umfana ungana umnyuza la, Umnyuza bani? Nabo ukuthi umfana bongamthathela umfana wakho. Aman. Bongamthathi ngani lo mfana kana ngokuthi mina ngithatha umfana wakho bomsomelani lona wena. Angeke umende lutho. Bomsomeliswa yini? Hayi, ngikulubi nginolele yini. Khohle ngalo muntu lona wena, phese ungcono lo. Khohle nje lo muntu. Eish. Manje biyanga ngade uthi bambambe njani. Liculu lisengishaya kanje. Hey, sketch bro wanga uthi. Yo, so qinise hey. Jaya Hamba kanjani? mehlo matsala ba. Ya, hey. Hawu yabona. Ngathi yebo lokuthi vele kuyabhetha lana. Jika kapha market nami ngithangithola iwane kuseyikudla kungena ngiyashubile. Hayi, Kuyabhetha. emzini kuyabhetha. Yini lebhetha kangaka wena? Abenena anti blind ngade check lesitalo na blind ishawad. Hayi wena. So kwenteka kanjena wena. Kwenteka kanjani? Ngathenga idrink mina ngayifika ngayibeka lena. Nangiphuma ngithi ngelanza singo. Akhanza kalo wafika andayinathi. So le Inani drink manje phela kuze vele idrink ihlala from there waphathwa sisu andi washuba blind. Benele storosis. Ngadinga phela ngoba uqala iyakhwanga. So nyalo kushubile nyalo kusimgcoka lokho. Lokabo le story sikushubile nyalo ukuthi utantosha lemzini. Okay. Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Ingumlilo lento inamandla yento ifanelwe lento Jeremiah uthi ngumlilo Silibandla la Iyobanjwa Nguleshone Nayo silolonga abantu emathalenteni lehlukahlukene. Selithuba lakho nawe wena lotivela ngathi ungakhona ukuhlabelela umculo wegospel. Wena lofise ukujoyina nabahlabeleli bethu begospel. Sithinze kunayo inombolo lela 76407 315. Ungayishayela noma mhlambe uyithumelele umlayezo kaWhatsApp 76407 315. uthi Jeremiah ngiyafuna ukuthula njalo nangithi ngiyathula ngiyeva ukuthi kunento lengiyibethrayako ngekhathi
Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Sala ifuna cela. Cela. Unini umshado? Ngibuta for the last time. Ngiyacela. Ngitshela i-date. Angengiphe ukugabana nering yakho mina uma siserious. Asiqhubeke sijule nje nangamuva ngathi siyajula. Hayi ukuthi okugabisa iring ngani singakabisho. But then let's talk about it. Ngicela sikhulume ngifakile le engagement. Sikhuluma nyalo. Smile. Ngiyekele. Smile. Smile. Sengismayilile. Ufuna zenze njani? More. Smile. Iyathi angikuba mbamba le nto yakho le ndaba. Okay, babe. Because abantu aba-understand yet. Okay, ufuna nasishade nami ngifuna sishade, right? And ukuthi sitawushada. Kufuna sisuthi nazo right? Ngitiphi ngoba imali sesiyisothile right. Sengitiphi isotha. Abana boy. Ukhuluma siphume ne-date, please. Ngiyasulwa yini? No. We can't talk simile. Nasihleli phasi sikhulume kahle. Hayi. Yathi it's fine. Then 17 kufike lo mfana lo uke wasebenza lapha. Usucela umsebenzi wakhe back and ngiyasibona isidingo sakhe mina. Sina just understaffed lapha umsebenzi omningi kakhulu. Kumbe nawe ungayekela lokho hambe ebusuku ungitshele ukuthi ubhizi ngesitobo wathi. Kuhle. Yes. Angifuni hambe khona. Ngifuni nje umfana loyo. Mina ngiyafuna. Angifuni nje nahambe khona umfana loyo. Umfana loyo angimfuni lo mfana loyo, angimfuni. Yini lo Angifuni. Yini? No. Yini? Ngingatholakele. Tholakele igwadlela, wathi igwadlela yena nje. Futhi engasinalo kuhle edwala Okay, tholakele namuhla. Namhla tholakele. Anti tholakele ngimbisele. Anti ngimjikisele nami. Hlenso kuhle intombi yakhe yapringa yabheka le. Anti bavasa stage. Ngisandlala ngakuhle. Sangahlala safarishi nje lokuhle ngenzaba ukuthi uyitholakele wathula ibamba yini. So now you side with kuhle. Angisayidi na kuhle mina kuhle yahluphekile nyana. Baba. Uhamba cela abantu ukuthi imali yami igwaqweni. Baby. Agijinyiswa abantu la endleleni bayamhambela imali. Yethi umsebenzi wakho ukhona. Wakamkhonda. Usakhumbula se-CEO le ngimle ngichasha abantu. So meaning? Ngiyaqasha. Don't worry. Futhi ngiyambhadala ngigcina le nkinga. Don't worry. Cash. Angizobhadala. Yes. Then why do you have to tell Yini me? wena lo ufihle kanjalo? Ufihlani? There's nothing I'm hiding. I need nothing to do with that Ngitshelile boy. ngathi ngidzinga I don't need that boy. Ngitshele ngathi ngidzinga abantu emsebenzini. Tangihlanyisa. Angifuni umfana loyo. Ngitshele ngathi ngidzinga abantu emsebenzini. Abantu bayafika Okay, bafuna. get them. Uthethe abantu bonke uhambe ubafaka le ngathi. I think I have to go. Iyobanjwa Nguleshone Nayo.
Kuphinze kunjalo ngemgcibelo mhla ka-2 kuNovemba libandla la Iyobanjwa Nguleshone Nayo litawube liganekise Embeka kumaliyaduma lapho khona sitawufuna balingisi bantu lesingathi pheceleti ku-actor labatawu-actor khona la ka-Channel S. Wena lona sifiso sokuthi nawe mhlawumbe ungaba ngilomunye wama-actors uze ungaphuthelwa thintana nana inombolo 76197180. Phela wena uyinkokoto kimi buhle bakho abudzeleki ngingakushada every day njengoRomeo noJuliet ngitolifela lwakho luthando siqophe umlando ngikulethe kulakithi likhaya kujabulile abadala ekhaya ngikubona ukuthi ngawe liyavuka lakithi likhaya ngivumele ngitigaleli togcola sakini isibaya kwatise phela kuthiwe sihlukile.